amukoro gukurunda na senteze gwetsaberoho abanyabutegetsi bataramwe na bamwe omre abanyishengero abantu baburijo abanyadini n'abakuru korgomberebereza bwankore kandi tutekateka ngu kutukugumya kwatanisije na nentumbuka tubasa kuja paka akintu kihango mnongo wanywe kigambo kya mukama kijana kirabo muri nabihagaye nikigera kiti nimugirangu obuntu bobunaku obumushemereye ko yaro majuganyu agashwe cyuremba ho munda hazenju eji ekagumenya mushaka omurebereza aho asima abanyabutegetsi na government okureba nerugayo okushajika bombeka omakanisa ekanisa shemere kujwa nambo emisima hanga kureba mu government eji ekintu ekyo nekimanya nco warebera bebimbezo byobutegetsi bariya tere mukama mungaro ababebemeze ba government omwezi wa speaker w'ishingiro hanga Uganda oberayisirwe nkomuginyi mukuru ajo kize omnyishengero wa Rwampara oresire million 10 yajangunje bakwase mwebere kumwesigana no kumushaba atobagambire Musimoni Petero n'abatahibe bakashanga umuntu wabira zinga zingirwe aho muryango gwekanisa miliyoni ate nabongere ya kabiri kwata kanisa yitwa neno nanye tinije ngarusha na leta he mitwaligana tiyo miliyoni kongomu nyine mu miliyoni 3 n'abaretara miliyoni 3 n'okomu zikwazo Alex ngize gwazigire mu mushi eba yazimpa abantu bakamamo kuri government kandi mugikunde mukunde bembezo banyu kandi mwambere kebina bucerukari atine takubasa sente izirundino amukorogo zichere million kagana mushanjo emtwaro 88 kashanjo rushanjo gashakwa Ruthno wamanya awa TV West